پشتی rizgarkirina gundewarê Tiltemirê ji rêxistina Daişê êdî dîsa di kolanên bajêr de peyda dibe. Nangeha bajêr ya gojdestpêka bûyerên Tiltemirê ve karê wê nerawestiya dîsa nan pêşkêşî welatiyan dike. Bi hêviya got welatî tev vegerin bajêr. روشا اولکاریا باجار گلکی باش بویه خلق جی وگریانه و پر بونه ام لویده جی ام نان ددن هر کسی و شخوا روشا اولکاری گلکی باشه آشتیانه و آرامی ناونیشانا مروواهیه بتواهیه و اف ولاتین خزان مابونا د باجر ده تکز دکن چمکی گو کوچبری پر زحمته. بعد ما تم تحرير المناطق كاملة پشتی گو نافچه هموش چته داعشی هات رزگار کرن ملت هیدی و دیگره باجار خواه و اتکز وی خوشتر ببه. إن شاء الله الأمان يتم إن شاء الله. تاب زاروکان بریا کولانین تاخی خو کرنه و هر زاروککی ددمک دریج ده هوالین خواه ندیت بون. والله بخدي إيروم كيف خوش نفوس بواك ما مهاتنه تشتغل باجاري متنه چتين داعش دوري مكتنه بخدي ما يفيد كن ملتي ما تلتمر فقرن باش قال لك باش ايه وابوي اسبوع ماتن وداعش دوري مكتن وبرا خلق فقرن فام وجعتنا فاكشك مشاكلتنا فام حرد ليزن ترور و آشتیانه ناگ هیجن هف چمکی گو سیمبولا خوینه و دلووانیه جفجودانه و ایرو باجاره تلتمری نمونه که جیجیانا پشتی جنگیره. پشتی گوری خستنا داعشی جگوندواری تلتمری درکت ایدی ولاتین وی باجاری ودگرن مالین خواه و داخوازان تنه اوه گوجیانه که نورمال و آشتیانه بجین. اکرم صالح اورینت نیوز تلتمر.